Speaker kalome hey winia kan finance minister ina budgetaron parte budget speech kanan sei ho dona niya alomam lain kasya maro chu pu speaker han soi masakwer kan dua chu hey kan budget speech ahian para som parian na hian kumasa budget speech akan lo soi tongin tun financial atang hian GSDP chiar dantar le dikjok kan mangtana ti hiron ziak lea nikum khan nikum budget speech khan pu speaker kan sarkar chuan kan nina dik takaya sang GSDP figure kan nei thin hi tha atilawa tlaniam ta anga lan phadon maila tuna tang chon huaisen taka figure dik theyang ber mga inte kan nina dik tak po chu kan ngam ani ti te tin para som nina khan tin GSDP chu dan thar mga kan kalta ka wangin kan GSDP chu atlaniam ta hei wangen kan fiscal deficit percentage alo sang ka thungani ti te kumsang ni som ni panga som ni paruk budget sesona budget speech ate khan kan huwa pu speaker he sarkar hi ataka kan nina tilangam lova mi pui muwa in soi thiam tin ro pui takanga finance thiam takanga in lan tir kan tung ni hian ka ria chumi tilang chiang em tu chu he GSDP chu dan thar nikum budget speech ate tun kumate ron lang fo ta ka hian nikum ogas ni som ni panga sang ni som ni panga khan RTI ya zo ania pu speaker i phal nain ZPM part kai shruai Mizoram sarkar lo pian no kumsang ni som ni pali nula mahian Mizoram state GSDP chu dana ti dang lama omem ti dang lama di chona dang lamna document emo formula emo karon dile ti in RTI ya zo ania chu September ni som ni pani sang ni som ni panga khan anodal department ten anon changa GSD achana pu speaker ri phalnain GSDP hi India rampu state le UT zongin te na le chut na in angtlang uniform methodology kan mang thi na ni he methodology mang hian National Account Division Ministry of Statistics and Program Implementation Government of India kai hroi na in komtin kan data te endik na evek ni in chuminu all India August ni khata release thin ani bok pu speaker kan soi duwa chu finance and call thiam in ti te ten te na dang lambik mang nia in soiten helai kan fiscal deficit te hanin soi moi tumna sarkarin kan leibat tele kan sumle pa and call thiam lo zia kan phatmar na turin ropui taka in chalin in soin thudik lo kan soi hi apoi katia zoram mi puite kan bum ahi kan bum fu mai hi a thalawin ka ria helai se son chunga a data te engama percentage te engama mingkanan soya a reve lo le helaya a thiam lo jok te poda an lo oi thei mei turang hian kan chong fu mai hi dik lovin kan ria ani ten pu speaker he han soi le kan duwa chu winia kan puk ve lawang ti tu he sarkar alo pianga minda kham oka mi puin mi nge ni sum kan pu ka mi pui minda kham oka ti tu ten voinia hian sum kan pu na sat zia te aron lang na sa hi poi ka ti le maya ten kum sang ni som ni pali le sang ni som ni panga year of consolidation akanan puanga authority measure kan la kan tia pu speaker tunna hei sang ni som ni panga som ni paruk budget han NABE han en khachuan voinia hian aril na thak le in ka sia GSDP a 7.56% kanan kainol maya hei hi the Mizoram FRBM Amendment Act 2020 ina min du dan le soi dana chon 3% aya sang kai lo tur kan ni lain voinia sang ni som ni panga som ni paru revised estimate hetiang khop maya an sang ta hian he sarkar financial management lama atlak sia zia le ain ren chem lo zia alangin ka sia sang ni som ni le pa li som ni panga year of consolidation kan puak ngan tinua nikum sang ni som ni panga ni ruktun financial year kalme ka hi nom chen kuma hian
kan puang ni in ka sia poi ka ti tak zet ani hetiang zela kan kalchuan kan ramtan hi na poi hle in kan ring ani tin pu speaker hey soile soinu sum en kol thiam in ti kan ni boka amaro chu kan budget speech ate kan adon lang chho zel ta hela hian ke deposit sarkarin ke deposit hi na thona le thil danga ta na sumalo sen to ma se poisa pek mai tu rom lo da that na thin kha ania tun sarkar hian ei na satak mai in sang ni som ni parule ni sarita hian kan estimate hi ke deposit om tu ri sang le maya cheng wei bel se sang ni le zani som sari panga da tum ni nan lang ta hei hi apoi katia sum en kol thiam in ti te chuan hei hi ti niam turam malak tum niom mala tur niom taksi kha hetiang anga sang an ni chote hi apoin kan ria ani tin hei pu speaker annual financial statement pek so pani na te tin aron langa sum kan pu velawang ti tu ten he sarkar in sum pu ringot mai tuma ruam man na kan nei zong anen hian apoi arab thak lein ka ria ani hei na ba ta train cheng wei bel se zati somriat te tin market law na train wei bel se sang khat za som ni te tin UIDF atanga wei bel se somthum te saski tang phei chon wei bel se sang khat chuang ani awa yan wei bel se sang ni zali som sari panga puk tumin ruam man na kanan siam ania he hi ka soi sel ngor ani lova he kan lon puk te hi kan ram ro king siam nan kan ram le nam ta na mason na ni theina tura mang turin du nge ni ngen na kan siama nom chen na mai ni lo minister in motor pakhat ai tam kan kol lawang chief minister chu kar man to wa chuang lawang tia ro pui taka in soiten voinia kan sum hi nom chen na kan manga advisor to CM pali panga kan neya tuna pechon advisor to CM te pon pu speaker department chananan nei chhota zela OSD te sumtam takin aluang ral ani hei voinia hen ataka kan lan chuanga ma thain ka ria sumle pai kan man film khur hi atul tak zet in kan ria ani ten pu speaker kan soile du chu hei kan budget speech a hian healthcare chungchanga hian Mizoram healthcare scheme hi acha kati khop maya mere thele har sa jok te pon an chhor tangkai ni amaro chu he kan kalpui da na hian en non ngai omin ka ria voinia chuan phailama en panel khuta hospital tam tak kan neya phailam doctor phailam dam do in te red to dan kan ria ni voinia chuan Mizoram mere thele har sa jok te hian ZMC le civil hospital kan chan lo chuan kan pan tlang pui Mizoram hospital tha kan ti te hi kan pan lei thei lova hei hian a huam si lova chu wangsong kan sarkar hian ngai tuan da thar seng se phai lama kan in tira sum tam takhuta kan zu luan ral ti rai chuan Mizoram kan dam doin tha tak tak te hi thopui turin sarkar hian ruam man na siam vat se a thain kan thredeu ani ten hei mun phia aron soya pu speaker hela hi soile ka du chu kan area ka biali mun phia area niya sarkar hi mun phia kun na thok tu te thlai thar chungchanga inin rol lo hian a hlo thling ni in ka ria ni kom khan mun phia chungchanga in lo chamlet der to man to pon kan in sal thei lo ani tun kuma chon sarkar in rol lova ahring aro ke zia somria ta in ti line voinia chuan ahring ke zia somli somngaten kan sal theita kan tlang dunga chuan sarkar in rol lo hi kan lom tak zetani ti kha kan soidu ani aret kan ti thata ten pu speaker kan soile du chu mun phia chungchang a hang ka soi thina aro re thi fix lowang sumdong vai ho khu an thiam mang renga khulai baga pheivel ringot po sundar ali ate chungchang po ha soi tur tam viau rualin aro ahring kg thum hian aro kg khat asiama chuwang chuan aro ret somriata dalo hian ahring re thi cheng somli in vengila aro re ta hi chu cheng za chuang hian vai ho khwan an la reng theyang chuwang chuan ruam manna kan ho tu ten in nei vat hi atulin kan ria ani hei soi tur tam khop maya pu speaker kan kalkan deuh nok anga tin hei state owned tax revenue chungchang a hian soile kan du chu
state on tax revenue hnuai kan hmuna tur te state GST ate professional tax le vehicle tax te property registration chungchang te ania heng mi puisor phuk theina tur rang professional tax kan ti te vehicle tax le property registration ate thane ngai takin sarkar hian ma in la a tin stamp duty te po alle thum chuangin sarkar hian in han ti punga ama ro chu kan soidu chu GST hi India rama Mizoram ZPM sarkar rong kalian ke mani GST lak chua hi atla niam tul mai lai hi kan in den le ta tulin ka sia hei hi achana chu he sarkar hian in midu sak zong ZPM party te na departmental wa ka pe in GST ka theilo turin in siama chu chuan kan ramina kan poisa thar chua ve tu GST atanga kan lak chua ve turi atla niam zela hei ram mangai tu sarkar ZPM mi pui sarkar in ti te hian in ti to patulin ka sia kan contract kan du sak zong kan pe ka GST la theimbang lovin departmental wa ka kan kalpui reng chuan kan sarkarin kan sumhu na tur kan sumhu tur tam tak kan sana hei hi thalo tak zetin ka sia chu wang chuan mi puisor fu zonga revenue tax te lalawa helai kan du sak zonga contract wa kan pe ka te GST na sa zo kan lak thei hi atul hle in kan sia ani tin hei kan revenue expenditure te kum masa ain an sanga kan capital expenditure te an tla niam reta a percentage sa tin helai CM finance minister ina budget speech aron soilef annual financial statement adata helai chat ronin ti chat te hi ain ang lo de reta apoinin hei chu technical thil engamo typing mistake te po ani thaya voinia kan soidu chu sarkar tha ram le nam ngai tua ram mason na tur ngai tua tak tan chuan kan capital expenditure te sang zo ka kan da theina tura ke mani kan in su mi tul tak zetin ka sia routing mason na thok thei tura capital expenditure asan theina turin ke mani sarkar chunga hian engtin nge kan lo in hre kanga eng hinge thil tul lo kan ti sum luang ral tur sum man ral mai holam taka man ral ke mani in hai vurna kai nge ni kan ro puina tura sum kan da tam lu tuk te hi a fu lovin kan sia chulaya chon pu speaker hei hi in sum thei de se ti kha kan soidu ani ten hei bana kai chung chang hi toite han soive kan dua economic service sector chung chang a hian helaya hian hand holding scheme kumin chunga masona tu pui ani le don ti thu te kan muwa sang isle som ni parung ni sari bi a hian cheng vei bel che thum som nga da ania amara chu he sarkarin kan soi len bera chu thai thar le na chung chang ani so thing te mun phia te marcha te ai eng te leina tura dia e chida ti kha kan thu pui berani helaya hand holding scheme nuaya vei bel che thum som nga cheng vei bel che za som nga chia mai hi kun na thok tu te tan kan da sang hi apoi ka tia adang vei bel che zani hi a thonin CM special package vela semral mai tu rem ni ti hi ka zodu ani kun na thok tu te mangai in ti he sarkar hian vei bel che thum som nga hi atanga vei bel che za som nga thai thar le na tura ada ba vei bel che zani hi enga tan nge mana tum ti lai te hi karil ruwa an lian takzet boka tin pu speaker hei ka soituri ka langa ang rengsia amara chu ka soitam to lovanga athu tangkom na kan soidu chu helai kan budget speech a hian ka soifo thin ang tan thalai te ta na kan lawin tiam to na angin Mizoram Development Bank din ani tur thu le chu ta na sum ruam man te ron lang tel ve tura ka be sei line an lang lo hi poi ka tia ten Mizoram State University lung le da kan tum bultan na tura ruam man na poisa kan da lang mia ta lo te hian kan thil ti tu ma hi kan zu ji mayang ham that lak nan ro pui takalan tum na taka tho thei si lo hi kan ti mai em ni ti te ka ril ruwa an langa chu wang chuan tu speaker he sarkar hian uluk taka kan sum na yang te kan man thiama ten mi puisor fu zong ni lawa sum kan tho chwa theina tur te ngai tua kan ram le nam ta na thanem ngai taka kan sum na yang ang te en ko lamang turin du sakna
พลันไปอินกังไงดันเตกันสวยเวนีกะโลเม